ubundi nkubaza ari nge nawe ninde ufite agasuzuguro nta n'isoni ari wowe ufite agasuzuguro. Imana irambwira ngo vuga wowe gatinyuka ngo ceceka. Oya vuga ariko babanje kumubwira ibyo ariko ni ibiki bababwira ubundi banze umubwire ibiki se ubuhanuzi ugiye guhanura ne mujyande habyo bababwira. Reka mbasuze kandi bifurize gukomeza kugubwa neza. Amazina yitwa Nibishaka theogene yiyita umuhanuzi yongeye gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ibibazo bikomeye abantu benshi barimo kwibaza, ese ni ukubera iki abahanuzi mino minsi inzego z'ubugenzacyaha zirimo kugenda zibata muri yombi, aho barimo kwagirizwa ubutubuzi, amagambo yuzuyemo iterabwoba ndetse no gukora ibyaha bishingiye ku kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Uyu yitwa Nibishaka theogene yamaze gutabwa muri yombi nyuma yo gukurikiranwaho icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha n'icyo gukoresha ibikangisho. Nibishaka theogene yaraherutse gutabwa muri yombi mu mwaka 2023 akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano no gutangaza amakuru y'ibihuha ndetse agamije guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Icyakora muri 2024 urukiko rwategetse ko akurikiranwa ari hanze y'urukiko, gusa nyuma ubu yaje kongera gutabwa muri yombi. Ese uyu Nibishaka theogene byaje kuba bigenda gute kugira ngo uyongere gutabwa muri yombi, dore ko atatawe muri yombi wenyine kuko yaje kuba atabwa muri yombi ari kumwe n'uhagarariye shene yitwa Zaburi Yacu. Ibi kandi byabaye mu gihe kitari kimaze igihe kinini uyu mugabo yongeye gutabwa muri yombi. Aha wageze ni kuri Arimba TV, televiziyo yanyu mwahisemo kandi bagezaho amakuru acukumburanye ubuhanga n'abanyamakuru b'intyoza. Niba uri no mushyashya kuri no shene ya YouTube kandi subscribe, like, share ndetse na comment, nibagirwa no kanda ukazogera kugira ngo hajye uhabwa notification buri kwari inkuru shyashya igeze kuri ino shene. Tubahaye ikaze rero. Ni kuri uyu munsi tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu no mwaka wa 2025 mu masaha ya mu gitondo nibwo iyi nkuru yaje kuba ijya hanze. Itangaza ko Nibishaka theogene wiyita umuhanuzi yongeye gutabwa muri yombi n'inzego z'ubugenzacyaha ashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye. Icyaha cya mbere uyu Nibishaka theogene ashinjwa ni icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Icyaha cya kabiri akurikiranyweho ni icyaha cyo gukoresha ibikangisho. Nibishaka theogene wiyita umuhanuzi yongeye gutabwa muri yombi akurikiranywe icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha n'icyo gukoresha ibikangisho. Nibishaka yaraherutse gutabwa muri yombi mu mwaka 2023 akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano no gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda. Icyakora muri 2024 urukiko rwategetse ko akurikiranwa ari hanze mu gihe yagombaga kuburana mu mizi muri Gicurasi 2025. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwongeye guta muri yombi Nibishaka usanganywe shene ya YouTube yitwa Ibaryera TV. Yafatanywe n'uwitwa Uwimaye Ferdinand ya nyiri shene ya YouTube yitwa Zaburi Yacu, bakurikiranyweho icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha n'icyaha cyo gukoresha cyangwa se gukangisha ibikinisho. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Bitieri yavuze ko ibi byaha byakorewe kuri shene za YouTube zaba bombi. Kugeza ubu habatawe muri yombi bafungiye kuri station ya RIB ya Kicukiro n'iya Remera mu gihe dosiye yabo iri gutunganywa kugira ngo yoherezwe ubushinjacyaha. Ibyaha aba bagabo bakurikiranyweho birimo icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha giteganywa n'ingingo ya 39 y'itegeko nimero 60 ryo kuwa rya 2018 ryo kuwa 22 Kanama mu mwaka 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoresheje ikoranabuhanga. Ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarengeje imyaka 5 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda ariko ntirenze miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi cyaha aba bombi bakurikiranyweho ni icyo gukoresha no gukangisha ibikinisho giteganywa n'ingingo y'128 y'itegeko nimero 68 akanyerezo 2018 riteganya ibyaha n'ibihano rusange. Ubihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenza imyaka 2 n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda ariko kitarenza ibihumbi 500 y'amafaranga y'u Rwanda. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri yavuze ko muri iyi minsi
hari abantu barimo kwitwikira umutaka w'ubuhanuzi bakifashisha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bakwirakwiza amakuru y'ibihuha bigamije gukura abantu imitima kugira ngo bo bibonere indonke ndetse bikababuza kwikorera imirimo yabo isanzwe ibateza imbere cyangwa se igira inyungu muri rusange mu buzima bwabo n'iz'abaturage n'aho batuye muri rusange. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri kandi yakomeje agira ati turasaba abantu kutabiha agaciro ahubwo bakita ku bikorwa bibateza imbere aho guta umwanya kuri ibyo bitangazwa n'abantu nk'abo usanga bishobera cyangwa se bishobora kugira ingaruka zo gukura abantu umutima. Turihanangiriza abantu nk'abo ngabo tubasaba kubihagarika kuko ibyo bikorwa bigize ibyaha kandi bihanwa n'amategeko agenga igihugu cyacu muri rusange. Ku rundi ruhande kandi yavuze ko bisaba abantu bafite sheni za YouTube kudaha rugari abantu ngo bahakorere ibyaha kuko bibagira abafatanyacyaha. Yashimangiye ko nta rwitwazo ruzongera kubaho yaba ku wavuze amagambo agize ibyaha n'uwabisakaje. Yibutsa ko bose bakurikiranwa n'inzego z'ubugenzacyaha. Nshuti bakunzi ba Animba TV, ngayo nguko ibyerekeranye n'uyu mugabo wiyita umuhanuzi waje kuba atabwa muri yombi n'inzego z'ubugenzacyaha ndetse nguko uko ibye byaje kuba bikurikiranwa ndetse kandi bigiye kuba bihanwa cyangwa se bihanwa n'amategeko agenga abakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'abica amategeko nk'anababishaka. Kandi nanone uyu mugabo nk'uko twabigarutse mu nkuru yacu mu myaka yashize si ubwa mbere ndetse si n'ubwa kabiri, dore uko yagiye atangaza ku nkuru zigiye zitandukanye aho yagiye avuga ko we ngo nta mupasiteri n'umwe wamuhagarika mu gihe yagambiriye kuvuga ikintu. Agakomeza avuga ko ngo mu gihe yatumwe n'Imana nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kumusubiza inyuma. Umva uko mu magambo ye bwite yabisobanuye mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa Zaburi Nshya kuri live kuri chaîne ya YouTube. Ari nje nawe ninde ufite agasuzuguro nta n'isoni. Imana irambwira ngo vuga wo gatinyuka ngo ceceka. Oya vuga ariko babanje kumubwira ibyo. Ariko ni ibiki bababwira ubundi? Banze umubwire. Ibiki se? Ubuhanuzi ugiye guhanura. Ne mujyande ntabyo bababwira. Ni ibiki se bababwira? Nimbwira ngo genda uhanure muri biro nzajya muri biro. Nimbwira hanura mu iteraniro nzahanura mu iteraniro. Nimbwira jya guhanura muri social media nzaza muri social media. Ubwira ubu none aka kanyumbajije. Ubuza hano narindi ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Ubu niho naringeze. Uyu mugabo kandi yareruye mu kiganiro yivugira ko ngafite uburyo akorana n'Imana ku buryo ngo ashobora kuba ahagararanye nawe nyamara mu by'ukuri atari aho ngaho yibereye nko mu gihugu cya Kongo cyangwa se yamaze kujyanwa mwiyerekwa ari kure yawe kandi ari kuvugana n'Imana ibintu utashobora kumva nyamara amaso ku maso we uri kumureba. Nje mfite ukuntu kwanjye nkorana nayo nshobora kuba ndi imbere ya kamera ariko ndahandi hantu kuko ntagerega turi abacu ngo twigenge sibyo yego iduhamagaye ifite impamvu yego niyo mpamvu mba ntanashaka ko abantu bajya guhanura mu nyungu zabo yego nibahanure mu nyungu zabo ikibuno bazagiteraho ishyamba yego niba na ngombwa bahure n'ibintu batigeze batekereza. Uyu mupasiteri kandi witwa Nibishaka theogene akaba yiyita umuhanuzi yavuze ko adateye ubwoba no kuba yafatwa ngo afungwe yambikwe amapingu mu kiganiro. Ubu nonaha bavuze bati tega amaboko turambikeho ipingu. Urubuga reka ntangira itangazo. Umushumba ufite komite y'iwabo icunga umutekano mu ijuru azatera agatoki. Kabiri, ufite igisekuru cyandika abashinzwe kuzajya mu ijuru n'abadashinzwe kuzarijyamo azanyandikire muri comment cyangwa mpamagare. Hari ikintu nshaka gushyiraho umucyo. Imana irera abayikorera nabera turi kumvikana. Ni Imana yiyumva yashira ikuzimu igakurayo yakenyeza uwishaka igakenyuruza n'uwishaka. Uyu pastor Nibishaka theogene kandi wigize umuhanuzi yavuze ko nta mupasiteri n'uyu n'umwe ukora muri kino gihugu cy'u Rwanda wamucecekesha mu gihe Imana ariyo yavuze ngo navuge. Nta muvuga butumwa n'umwe wamushishikesha mu gihe ibiri murimo yatumwe n'Imana byo bimubwira ngo navuge. Njewe nta mushumba n'uyu n'umwe mu Rwanda dore wancecekesha Imana ari yishaka ko
mvuga ntawe winjira mu rusinga rwo kugushigikira. Ni mu gihe mu iterambere ry'isi yuzuyemo interinete usanga aba bavugabutumwa buzuye hose, haba ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, YouTube, Instagram, by'umwihariko kuri TikTok. Abantu benshi bagiye bafungura amakawunti nyuma y'uko bamaze kubona ko insengero zifunze, bifashisha izo mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye mu rwego rwo gushaka indamo, aho inzego z'ubugenzacyaha ndetse n'izishinzwe imibereho myiza y'abaturage zo zibona ko abantu benshi bahamburirwa ndetse ubushukanyi bwo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no guhanura amagambo ateye ubwoba kugira ngo abantu bahagarike ibikorwa byabo babakurikire iyo agenda yiyongera. Ni muri urwo rwego rero inzego zigiye zitandukanye zashyize imbaraga mu guhangana n'ibyaha bigiye bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Inama twakugira ndetse inzego z'igihugu zigiye zitandukanye zigenda zigera abanyarwanda ni ukugenda basesengura ibyo babwirwa, by'umwihariko kandi bagagira amakenga mu kuba barekura amafaranga mu buryo babugiye butandukanye, by'umwihariko mu bibera ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Reka tubashimire mwebwe mwese mwabanye natwe, namwe mwese mudahwema kubana natwe mu kuri ibiganiro tugenda tubagezaho mu bihe bigiye bitandukanye. Amahoro y'Imana akomeza bane namwe, tubifurije ishya n'ihirwe mu byo mukora byose kandi Imana ibahire. Waba ufite ubukwe bwo gusezerana imbere y'Imana, mariage civile, anniversaire, ibiro byo gusoza amashuri yisumbuye na za kaminuza, proposal, inama zigiye zitandukanye, wabuze ahantu wakura umukameramani wizeye wagukorera amafoto meza y'urwibutso ruzakwibutsa ibihe byiza mwagize. Wihangayika, Philips Photo Image, igisubizo ku bibazo wibaza. Tugufitiye kamera z'intajorwa mu gufata amashusho n'amavideo y'ubukwe ku buryo uzirebye zimusubize neza mu bihe nkaho birimo kubaho kanya. Wihangayika rero, twandikire kuri Instagram yacu ni Philips Photo Image, twandikire cyangwa duhamagare kuri nimero ya telefoni 078 31 32 188. Philips Photo Image, ibirori bifotowe neza bizira gusaza no kwibagirana.